Assalamu alaikum jigitler. 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıl, 40 yıl futbolkalar var. 40 yaşka çıkan, 30 yaşka çıkan, 50 yaşka çıkanlarga da var futbolka. 76 деген жазусы менен arkasında 50 деген жазусы var. Так, 86 жазуысы менен бар. И 79 жылкыларга бар. 98'lerге бар. 88'lerге бар. Андан сырткары толук мына 63-чү рожденный в СССР бар. 63-чү жылдан баштап 68, 69, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 81, 85, так, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 98, 2004, 2005, 2006 чейин futbolkalar бар. Bağlarının 400'den 500'den telefon номер 0773 19 83 00 чалгыла. Андан сырткары көйнөктөрдүн түрлөрү бар. Батниктер, пляжный көйнөктөр. Личкага жазгыла ким керек болсо.